Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siruntuk kesipemas resurang riada tasawufu versi baca-baca toriolo ya tentunya napasu boleh rilis hari duan channel 65. Jadi kamana kisi nalang umur malampe boleh Allah subhanahu wa ta'ala nasaba engkaman nemuki siruntuk pema tentuna ripangka parang kalingata sina susuraku engkeman mareng kalinga rilis hari duan channel 65. Terima kasih maneto tentuna purai subscribe lisari duan channel like bagi kami ya. Terima kasih mana sina susuraku angka manang mareng kalinga tentuna rilis hari duan channel mamarei angka mana pamase baraka boleh Allah subhanahu wa ta'ala laki nasaba angkana tepe tak lori baca-baca mana napasuli hari duan channel nama tukena mancaji papi de celori sinina watak kaleta ye padang kai purata pake. Jadi sini sesroku engke mana mareng kalinga rilis hari duan channel dek tugago lima pajaji sesura sangadina tepe tak simata larupang Allah subhanahu wa ta'ala nasabak de gama pajaji sangadina pang Allah subhanahu wa ta'ala sabak midi nengkaya serapanna telah baca-baca. Jadi rimakwan harus sesurang kasih baca-baca lo walaki nasabak kasih perlaun natawe makada yarma talandra imimana tawe aderi sekedaga orangi. Jadi engkau dilalana dek nawa ding isi seratu operasi ya engkasnya diwalaki sesurangnya. Jadi tak pada cing parang kalingata nasabak yehe baca-baca tau mawatam mesu anak-anak atau pak butuh tunih naseng yogi jadi tak pada cing parang kalingata susura jadi pada cing tepat tak tapasi mata jarum tepat telur pengallahu ta'ala ya napa di tapake baca-baca. Jadi sesrekung kemana mareng kalinga tapade cengi tepat talar pengalah subhanahu wa ta'ala ya nasabang kasih baca-baca dinge walaki yara baca-bacana tau nak mawatange mesu anak tau pak butut tune nasengogi ya bacana makala to si bacana seserang tapare ceparang kalingata madeceng akade bacana seserang pata baca makadae. Bismillahirrahmanirrahim. Pasorowati nanabi ada wala pak butuh tune malaikat soroko angit tupuko Allah ta'ala passalama ko sukno tekemu mancaji tauri pancaji
baraka la ilaha illallah kum fayakun. Jadi ulangi pemes sesereng maka da bacana Bismillahirrohmanirrohim. Pasorowati na Nabi Adam wala pak butut tune malaikat soroko angit tupuko Allah ta'ala passalamako esukno tekemu mancaji tauri pancaji baraka la ilaha illallah kum fayakun. Jadi anaro sesera baca-bacana naku mawatang tem mesu anak nato tamak kadai pak butut tune yara baca seserang biasana malaki waya kuah atau wae yang penting wae rino napa ya tabaca nae tasepuni kuro tajap kuro napa tapi nungir lopot tau mawatang memana atau pak butut tune atau kuminya tasapuato serot talatos minyak atau minyak kalukugi tasapungi tujuan naposi nah napa fur tajap napa tasapuat tujuan naposi nah ya rasusura. Jadi ya bawang aju pasat kunai jadi kloki pakai butut tuh japi nganguai napa ta baca ngoner baca sesurang aku dek na sempat igalo wae di toma langsung tatan posi napa ta baca napa ta tama napa ta napa sepuh memang kurus sesurang. Jadi memuari mak baraka susura baca-bacae jadi yaro engkai merlamo tange yana susurange jadi sek dibawa lari di mana tapas sek di tepat talor pangalau subhanahu wa ta'ala di gaga apa jasa ngadina lena. Jadi memuarai mak baraka lori di mana sinina sumpulolo ogiku ya memang pun baca-baca memuarai ki engkaki ala pak baraka boleh pengelau subhanahu wa ta'ala taman caji atamade celore pengelau subhanahu wa ta'ala sikwanaro wadi kapo palat Turki lebina kurana dampak maraja nasabak to biasa dan tentunya malau terima kasih manaka di sini na pareng kalinge rilis Ridwan channel yang menontonnya memuarakin kemana apa baraka ke boleh pengalah subhanahu wa ta'ala ada pacapura tentunya boleh ria selaku admin ya dampak merajo apa mulai capak gemak telah tu capak jeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.